Rone nna ke Joe Mothibi ga ke se ka la sentle moeng yo tla ranolang ka puo ya diatla ga mmogo le Edwin Mashiakgomo yo tla lefang tsa metshameko rona re simolola ka go leba ditlhogo. Puso e tlhomame mo maitekong a yone a go tswakanya itshwarelo ka go hetola ditoropo tsa Tsheleno go na boremello ja bojanala. Seemo sa tlhaelo ya melemo se tla tokagala kwa kgaolong ya Chobeng. Fa setlhopha sa The Zebra se latlhegelwa kgatlhanong le sa Algeria mo motshamekong wa go ipatala phatlha kwa kgaisanong ya sejana sa lefatshe. Motsana wetso di amogele mme le nna o nkamogele. Puso e tlhomame mo maitekong a yone a go tlhabolola le go tswakanya itshwelelo go tswa mo go ikaegeng ka ditemane le bojanala jwa ditsatlholego ka go hetola tebego ya ditoropo tsa Tsheleno go nna magelo a bojanala a tlang ngwakang baeti ba benggae le ba mahatsasele. Ha simolodisa lenaneo la semmuso kwa lehelong la metlhobaeditso motshwara tona Renda Bagalathe a re bojanala ke konokono go tswakanya itshwelelo le go rotloetsa ditlhabololo tsa senala-ruri ka bona le bokgoni ja go tlhama ditiro go hokotsa go ikaega ka ditswammung jaaka lenaneo la go tlhabolola itshwelelo la BETP. O gateletse ha lenaneo le la go hetola tebego ya ditoropo le thulaganyo ya go tlhotlheletsa go tswakanya le kgolo ya itshwelelo ya ditoropo tsa Tsheleno. Our towns and cities will attract investment for supportive infrastructure. They will inspire inclusive growth and sustainable development for an enhanced tourism package. My conviction about the viability of this measure comes out of its direct relevance under the Economic Transformation Program. Through the BETP, government aims to launch and roll out even bolder transformative tourism projects which will forever change the way we look at our cities and our country. The City Tourism Program is thus beyond merely the branding of our spaces. It is the reimagining of our urban morphology and the shaping of our cities into living ecosystems of culture, commerce, and connection. Melemo e ntseng e tlhaela e gorogile kwa kgaolong ya Chobeng. Kgato eno e solofetswe go fokotsa letlhoko le le ntseng le thobaetsa mo dikokelong tsa setšhaba kwa kgaolong eo. Melemo eo e ne ya amogelwa ke lekalana la botsogo la kgaolo eo mme tona wa tsa botsogo Dr. Stephen Modise ene ona tlhatlhoba tota le go sekaseka mafelo a mangwe a botsogo se se tla beke tse pedi fela tautona sena go tlhoma seemo sa tshoganyetso sa botsogo ntateng ya tlhaelo e neng e bonala ya melemo go rala ga Tsheleno ka bophara a re utlwe ke a leboga e ole. Dr. Modise a re se ke legato la ntlha la go anamisa melemo go dipateleng le dikokelo go ralala le ga Tsheleno segolobogolo melemo e e tlhokegang thata. A re go tla nna le legato la bobedi la go tsisa melemo e mengwe ya taleletso ga godimo ga e sa tswang go goroga go netefatsa gore ga go nne le thaelo epe. This was supposed to be a surprise sport visit, but it seems I'm the one who got surprised when I got here. I came in the follow-up of the state of emergency that that was declared by the president. The state of emergency that was intended to unlock mechanisms to deploy medicines to our different facilities across the country. And when we started, I did say that medicines should reach everywhere in the width and breadth of this country. That's why I came to Kasane today unannounced to see if Kasane had received their consignment as well. And I was very pleased when I arrived. It was a coincidence that the Botswana Post truck had just pulled up just as I was arriving, and they were offloading medicines at the Kasane hospital. And I came over here to check the warehouse that I was told supplies the clinics in the locality. I'm told there are about 10 clinics. Go So this was the first phase of the state of emergency. The second phase,
after supplying all the essential medicines would be to give them any extra medicines and consumables tse e leng gore gongwe ba santse ba thaela ka tsone. Yaanong ke itumela thata le gore mo Kasane le mo ditleliniking yaka ke bona they're fully stocked. Yaanong go raya gore tiro e ntse ya diragala taelo ya ga tautona e setso morago hela sente. I'm pleased. Ba tshobe di-HMT ba supa fa le bone fela jalo ba sa tswa go amogela melemo e ba ntseng ba sena nayo mo kgaolong. Re ntse re shota ka melemo e tshwana le BP, melemo e tshwana le sukiri, melemo e tshwana le di-painkiller le mo go bidiwang go di-IV fluids. But re ntse a ka ne re ntse re receive gona ke kgona no notla a few melemo e mesha e gorogileng. Dr. Modise o ne gape a tshwaela ka seemo sa ditirelo tsa botsogo mo kgaolong mme a re puso e mo lenaneong la go shahatsa dipatela le dikokelo go ralala lehatshe leno. One can note that the hospital has aged. You know, there's a lot of wear and tear. I'm told it was built in the 50s, 1959, if I'm not mistaken. So they have issues with the wear and tear, the pipes. The chief medical officer was telling me that they're struggling with the water pipes bursting and all that. But I'm also glad that, you know, in terms of biomedical equipment, you know, the ultrasounds are working, the x-rays are working, and so on and so forth, right? That even amidst those challenges, you know, they are able to provide service to our people. So at least I am happy about that. And we will do more to, you know, work on the infrastructure and uplift it. Like I said, we want to uplift all the hospitals around the country, including the clinics and the health posts. Give them a facelift, make them modern so that they are up to standards. Tshobe di-HMT yo ka metse sepatela se setona se le sengwe le dikokelwana di le 10 mo kgaolong. Ke a leboga Eole, BTV News, Kasane. Dipalo tsa ditsheko tsa borukutli tse di seng di sekwe bogolo jang tsa dipolao di tsweletse ka go oketsega selo se go kaiwang fa se kokonela malwapa merafe le phatala tsa boatlhodi mo mafelong a kgwedi ya Phatwe mo mafelong tota kgwedi ya Phatwe mo ngwaga kgotla-kgolo tsa ditsheko mo gaboreng le kwa Lobatse ne di setse di kwadise dikgang tsa borukutli di feta 1,200 moatlhodi mogolo Rre Agao Lapelwe ke tlogetswe o boletse seno kwa tshimolosong ya makgotla a phegileng a sekisang dikgang tsa borukutli a re utlwe nkutlwe Thamage ka pego. Kgotla ya ditsheko ya Gaborone fela e ga dikgang tsa borukutli di le 1,325 mme mo palong eo di le 462 fela ke tsone tse simotseng go sekwa. Palo eo e go godimo fela thata mme seo se bakwa ke gore dikgang tsa borukutli di tsaya dingwaga ka fa pele ga makgotla a ditsheko di sekwa pele fa di ka wediwa. Makgotla a ditsheko tsa borukutli a tla ba itebagantse fela le ditsheko tsa melato ya polao le ya amanang le go gobatsa mo go felelang go bakile leso fa dikgang tsa go kgothosa go thubetsa le tse dingwe di tla rediwa ko makgotleng a mangwe a ditsheko. There is a backlog in criminal cases. 462 are criminal trials. That is your case. Go na le melala ya ditsheko tsa borukutli di le 462 ke tsa borukutli tsa polao le tsa go baka dikgobalo mo go feletseng go baka leso mo palong eo re bua ka matshelo a batho a gapilweng. About people who have been killed. And these cases, they take too long. Sometimes 3, 4, 5, 6, 7, 10 years to resolve. Go simolisiwa ga makgotla a phegileng a itebagantse le ditsheko tsa borukutli go lejwa e le seka mo tlhabololong ya tsamaiso ya molao le go lemoga gore boatlhodi bo tshwanetse ba itepatpanya ditlhabololo tsa mo nakong eno. Each of the judges that has been assigned mongwe le mongwe wa baatlhodi ba batla bong ba reditse dikgang tse tsa borukutli ba go neelwa dikgang di le 50. Makgotla ao a tla bo a dira mo Gaborone le ko Francistown. will take a week. This court will be operated from here in Gaborone and in Francistown. We cannot talk about specialized courts, this particular court, and not talk about the office of the master. Re tshwanetse ra baakanya seemo ko ofising ya motsamaisi wa makgotla a ditsheko re tshwenngwa ke go tsaya lobaka dikgang di gatisitswe mme di neelwe nako e kgakala. Their diaries, they are as packed as the judges are. So we need to do something about that. In that we will, bit by bit, given the economic situation, tla tokafatsa ka fa ditsheko di ntseng di tsamaisiwa ka teng. Litigants
fresh justice, as your lordship have said, that justice served fresh is sweetest. lentswa puso e lekile mo nakong e fetileng go oketsa palo ya baatlhodi le bomakaseterata go fefosa ditsheko tiego ya tsone go sekwa le go ediwa mo dintlheng tsotlhe e ntse e le kgwetlho mo go feletseng go baka gore le setšhaba se latlhegelwe ke tshepo mo makgotleng a ditsheko o nkutlwile Thamaga, BTV News, Broadest Magistrate Court, Gaborone. Setlhopha sa barui kwa Bobirwa se sirile tsela ya pharologano le tlhaloso tota ya mohama wa temothuo o nonofileng go ka itshegetsa dingwaga-ngwaga ka mogopolo wa go tsena mo kgwebong ya temothuo e le malwapa. Ba ba di gogang kwa pele mo mogopolong o ba ntshitse bopaki mo potsolosong le megadikgang mo Botswana Television Karabo Molusi a rutlwe dintlha. Mogopolo o tlhotlheleditsweng ke puo e reng maitemogelo ke thuto ya popota o tsosolosa mokgwa o tswang go loe o remeletseng mo lwapeng le tswelelo pele. Ha gongwe kana ha rela thokagala la ka bona nna le ruo le bo 600 or 700 head of cattle di a nyelela tsatilone leo di a phatalala ka gore bana ba lopela na ba sa itse sepe thuo ya gago ha ya morakeng o tsamaya le nosi bana ga ba tsenye letsogo ba sa itse gore thuo ke le toto la lelwapa moja bo so tshwantse go simolola sentse le monyenyane gore a itse gore matoto a go ga bone a kae a tlhokomelwa ka tsela e ntseng jang le ene o ka tlhokomelang gore a ta histisetse ko dikokomaneng tse di tatang ko morago gore mogopolo wa rona oho mo lapeng mongwe le mongwe o na le profession ya nang le yone e leng gore ya amana le leruo go la ba ithutetseng go traina leruo go la ba ithutetseng go edisa ka diata normally ga re kopane as a family re na le project ya farming we make sure gore mongwe le mongwe o tsenya letsogo so di go godisa le botsalano mo lapeng. We learned just a lot of things tse leng gore gongwe le rona ha ile gore our father re tlogela dikgomotse re tla kgona go take over and make something out of it. Ke itse go katisa ke itse go goga dikgomo ke itse thapisa go agela temothuo mo tshwaraganong ya lelwapa boikarabelo le boitshoko go kgontsha bomme go nna le seabe se se bonalang mo mohameng o kileng wa bogorena borre fela mo go one. Re moeng ke motho yo re rang a ke re rothela mo lapeng o re tsentse tota mo temothuong ga gona ha re togelang ko marago teng o batla go re itse sengwe le sengwe hela le ka ga yone kgomo e re ruileng gore ke kgomo e ntseng jang ke kgomo e dirang jang e leng gore re ka e tlhokomela ka tsela e ntseng jang. Record keeping ga kentiwa ga jisiwa ga lemiwa so as a family ke tsa gore ha re le mmogo hela re ka dira bontegela thata because everyone o ta bana le a role. Re ithutetse re ithute re tshwantse re itlwaetse gore ke boswa jwa rona ke so se leng gore ka moso se ka rejesa bana ba rona le malapa a rona ka go fetisetsa dikitso le lefatshe kwa dikokomaneng gore le batswele mosola mogopolo o wa go aga kgwebo ka sentlwana o lemogwa o ka hetla go ntsha dijo le go itshetlela ga itsholelo mo dikgaolong. Karabo Molusi, BTV News, Bobonong. A re tswelela mookamedi wa Absa Bank Botswana Mekeabetswe Pheko Moshagane o gwetlha mohama wa kgwebo go inakanya le tiriso ya motlakase wa hetlhwang ka marang a letsatsi mo ditirelong tsa bone tsa tsatsi le letsatsi. Pheko Moshagane o tlhalositse se mosong wa maabane ko puisanong le bana le seabe ya Absa Green Technology Roundtable mono Gaborone a re utlwa Mojadi Mokebelo ka pego. Thutopuisano e ya Absa Green Technology Roundtable ke kgatelopele mo mohameng wa tsa madi jaaka ba kopana le mohama wa dikgwebo tse di nakantse le tiriso ya motlakase o hetwang ka marang a letsatsi. Thutopuisano e ba neela sebaka sa go buisana ka ditsela tse dikgwebo potana di ka itepatepanyang ka tele tiriso ya motlakase o hetwang ka marang a letsatsi. Each of us has the potential to demonstrate the benefits of solar energy in our own homes. Rothe re na le bokgoni jwa go ka itepatepanya le tiriso ya motlakase o hetwang ka marang a letsatsi. Rothe re le setšhaba re ka dira se gore maitemo a puso a atege mo go inakanye le tiriso ya motlakase o hetwang ka marang a letsatsi. We are the agents for our country
And for this country to move forward, we all need to play our role, but most importantly, collaborate. Baitsanape mo mohameng o wa tiriso ya motakase o hethwang ka marang a letsatsi ba supile ga go tshwanetse ga ba akangwa dintlha dingwe mo go tokafatseng mohama o. The intention is for this to be private sector led, as we have opened the generation space since 2007, but currently maikaelelo a rona re le lehatshe ke hore mohama o ikemele abo re kgona go hetha motakase o montsi wa marang a letsatsi. Infrastructure so that we enable the generators, the IPPs who are producing solar in the country to export, since our demand is very small as it. As we're moving and as we're shifting through these phases, the companies are becoming more and more ready. If you go a supagala gore dikompone ka go harologana tse di mo mohameng o wa motakase o hethwang ka marang a letsatsi di malala a laotswe. that many of the companies now are ready to take on the transition. So the words, I think if there's takeaway, we need to remember standards, the certification. Go tshwanetse ga nna le ditsamaiso tse di tsepameng mo mohameng o go akaretsa diteseletso ka mo makalana dithuso tsa madi a ka kgonang go nna le seabe se se bonalang mo go se. Participate in creative funding for that kind of massive deployment. Thuto puisano di tshwana le e di gatella maitama a puso a go hetohela go inakanya le tiriso ya motakase o hethwang ka marang a letsatsi mo makalaneng o theka seo e le mmamma mo go thabollele go tswakanya itshwarelo ya lehatshe la Botswana. Mojati Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Go tlhatlhobela bana bogole nako ya sa le teng go botlhokwa ka ba ka thusiwa ka ditlamelo tse diretsweng bana le bogole ka potlako go tokafatsa matshelo a bone. Se ne se buiwa ke tona ya ofisi ya Gatautona Remoeti Mhwasa kwa phuthegong e neng e phuthile bana le sabe go bua dikgang tse di abang bana le bogole a re utlwa ke o lebile ra dipotsane ka pego. Lehatshe la Botswana le dirile molao wa Persons with Disabilities Act ka 2024 e le tsela go diragatsa ditumalano tse lehatshe leno le di beile monwana le lekgotla la ditšhaba la go sireletsa ditshwanelo tsa bana le bogole. Godimo ga moo puso e tsweletse ka go ha bana le bagolo ba bana le bogole ditamelo le mananeo a netefatsang gore ba tshela ka tsosologo hela jaaka banni bothe ba lehatshe leno. Every child with a disability deserves early identification. Ngwana mo lengwe yo na le bogole o tshwanetse go tlhokomelwa ka ditamelo tse di tla mo thusa go nna le bokamoso jo bontle. Ba tshwanetse le go hiwa ditamelo tsa botsogo di tshwana le tsa tlhokomelo ya botsogo ja tlhaloganyo. Aspects of well-being, including mental health, often overlooked for too long. This is the only ministry, I would say, that has a fully fledged department of Lephata la rona ke lone le itebagantseng le go tamela bana le bogole go heta maphata a mangwe ebile re ba tshwara ka tekatekano. Deal with disability, but we deal with disability, with learners with special needs, learners with disability. We deal with inclusion issues and we embrace everyone. Harmful traditional practices must be addressed through education and legal reform. For instance, we know mekgwa e borai tshwanetse go nyeletswa jaaka tsela e bothoko e bana le boswahi ba tshwarang ka teng mo mahatsheng a mangwe mo Africa. Hence, this poses a great threat to their lives in some parts of Africa. Lekgotla la ditšhaba le itamile go tswelela ka go thusa ka mananeo a diretsweng go thusa bana le bogole. Significant gaps remain in ensuring equal rights and non-discrimination in Botswana. La Botswana le santse le saletse morago mo go ageng dikago tse di ka dirisiwang ke bana le bogole. Ka moo ba tshwanetse go latela ditamelo dingwe go apala ka gore dikago tseo ga di a direlelwa gore ba kgone go tsena mo go tsone sente. Le madi a neelwa mananeo a bana le bogole a santse a na le bohita gore a dirisiwa jang. For disability inclusion are still insufficient and lack proper
tracking mechanisms. Bona Mohasa o boletse ha puso e tla netefatsa gore bana le bogole bana le seabe mo go diragatseng letshego la tebelopele ya 2036 le le itamang go isa dithabololo ka tekatekano kwa setšhabeng. Ke o lebogile re dipotsane Botswana Television Gaborone. ha re ba tsamatsa se le dintwa gareng ga merafe mengwe kwa kgaolong ya Savannah kwa Ghana di tlogetse batho ba le 30 ba tlhokafetse fa ba ka tshwara 50,000 ba tshabile kwa magaeng a bone. Batho ba le 13,000 ba sietse kwa Ivory Coast fa ba le 48,000 bontsi le bomme le bana ba gasamane le lehatshe leo la Ghana. Ntwa e runtse fa kgosingwe e ne ya rekisa lehatshe sa risa morafe mo go bakileng dikgoberego le go tshujwa ga bonno jwa kgosi eo ka molelo. Le fa seemo se bipile kgaolo eo e ka fa tlase ga seemo sa tshireletso e bile go beilwe dinako tse batho ba sa tshwanelang go bonwa mo mekgwatleng. Seemo seno se go kaiwa tota se kana sa baka tlhaelo ya dijo mme puso e tlhomile lekoko le le letlanyang go fokotsa dikgoberego. Tla ke di be khutlo gone fa ntle ke stele Edwin Mashakgo mo go bega ka tsa metshameko. Dumela Motswana, dumela Botswana. Gone kwa Bokone Bophirima Borwa Botlhaba le legare ja lefatshe leno mothoetso tšeta tšiphuthulotse diphukaletse tšipailela madume go lona ka lerato mo tsatsing la botlhano kgwedi ya Lwetse e tlhola ga tlhano ngwaga wa 2025. Tlhako ya morago e gatafa ya pele ga tilente re gatoga ka tsa metshameko nna ke Edwin Mashakgomo Metsonetsare. Setlhopha sa The Zebras se latlhegetswe ka dino tse 3-1 kgatlhanong le setlhopha sa Algeria mo motshamekong wa Group G wa go ipatla phatla ko sejaneng sa lefatshe. Algeria ke bone ba ntlha go nosa ka Mohamed Amoura mo motsotsong wa bo 33 fa The Zebras ya arabetswe ke Tebogo Kopelang metsotso e le mebedi pele ga motshameko ya go ikhutsa. Fela ga bo go selekana jaaka Algeria ba ne ba nosa dino tse dingwe tse pedi tsa ga Amoura le Boneja ka tatelano eo motshameko o fela ka tatlhegelo ya dino tse 3-1. The Zebras ba ba maemong a boraro mo Group G ba tlankgisana magwafa le sa Mozambique ka mosupologo. Mogolwane wa tsa botegeniki kwa lekgotleng la Botswana Football Association kaelo o phuphuthile legetla setlhopha sa bomme sa kgwele ya dinao sa Gaborone United go bo ba kgonne go iponela phatla kwa kgaisanong ya CAF Champions League ya monongwaga. Setlhopha sa GU se fetetse ko morago ga go fetoga bo mampudi ba kgaisano ya COSAFA mafelo a beke a fitileng. Kaelo a re phitlhelelo e supa fa nako e gorogile gore go simolodisiwe liki e kgolwane ya kgwele ya dinao ya bomme monoga e Thapelo Banda o rulagantse pego e. Kaelo o tlhalositse fa phenyo ya makgarejana a moya go lele e se go fofisetsa fela folaga ya lefatshe leno go godimo mme le sekao se se papametseng sa gore maiteko a lekgotla la Botswana Football Association a go godisa kgwele ya dinao monogae a tswa maduo. Mongwe le mongwe le gore it's within our structures as the BFA. I did recently hold on different thing. I'm working originally. I'm working Koyaka. We send teams outside. G will also be competing. The men's team they will also be competing in the Champions League. So when they go there to represent the country. That is the overall representation. Airborne, Mohorona. So we feel excited. We feel part of the winning team, GU, because they were not only representing themselves; they were representing the country. Moeteledipele yo tsweletse a re fa go ka simolodisiwa liki ya kgolwane ya bomme seo se tla tlhomamisa fa setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao ya bomme se nna popota go nna sengwe sa maemo a godimo mo kgaolong ya Afrika. So it's not important only for GU to win. We need competition within the local game. So if you can have more representatives in these elite competitions, the better for the country and the better for the mass, because then who as the BFA
and whoever is given the responsibility to head or to lead the team in the form of a coach, o tla ba na le pool of players to choose from. Sehlopha sa Gaborone United se leng bafenyi ba bone ba kgaisano e ya CAF Women's Champions League COSAFA qualifiers fa morago ga sa Mamelodi Sundowns se se gapileng makgetho a mabedi fa Green Buffaloes go tswa kwa Zambia le UWC di se tsholeditse gangwe se tla emela kgaolo ya borwa jwa Afrika kwa makgaolakganyeng a monongwaga. Thapelo Banda, BTV Sport, Gaborone. Tuetso sejo senyega se fete molomo di amogele le kalo tsena go ya bongwe di be khutlo go nefa tshile bogejelo kgaitsedi ya ke sentle mo ioneng a diranola sentle bontle ka puo ye di atla tshima sha khomo tsetswa thubentse le phepa jo imuthibi o tla be a bua go ta garala jalo thulaganyo ya Botswana Connect tau di sense boka di siwa ke none e tlhotsa a re ja ka re phatlalela le mafelo a beke popagano tshwaragano le lorato e ne tsone di si kokotelo sa rona re le Batswana fela ka kakaretso pula. I want to assure you that we are working really hard to strengthen the BPSI such that we not only improve its working, but we're also able to ensure its independence.